Biyag ti tao. Hello gagayam na imbag nga orasyo. Itagundaway sa balimanan nga istorya wano pakasaritaan. Tintay patangatang dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay na, kaya't kumampaya kablaawan, dagiti sumaganad, anaya at ngagdangdangag, kadagiti uploads tayo. Iso ni shout out kan ka Madam Jemerfa Bitamog, kastamatan ka ni Madam Geraldine Laroco, hello kada kayo amin, ni Vicky Bartolome, ni Zenny Talingdan, ni Ma'am Jasmine Rivera. Thank you apo, itingkay pa ng tatarabay, kadagiti drama tayo. Kastamatan ka ni Ma'am Aniway Liwan Rimas, hello kan ka Madam, ni Mirasol Sanchez. Kastamatan ka ni Leonora Bautista, ka ni Florenda Kimpaoy, ni Ana Lorzano, ni Villavelli Sabado. Hello kada kayo amin, kan amin anayat ngagdangdangag shout out kada kayo nga awan labas na. Katita, intay dangganan ti sabalimanan napakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Auntie, adakad ba kasi mangpat ni Mary Joy? GF ko. Aniya, di matimbaga ka di ka pa'y lamaki girlfriend. Tagad-adal ka pa'y laang iyan. Sorry auntie, adda ditan. Hindi kayo kuman nagsermon. Agbain kayo kumamat itig GF ko ah. Agmano ak nana. Ha? Auntie, apay at tinip payo ti ima ni Mary Joy. Diyak kaya tararamidan nyo. Ag-break kayo. Tagadal kayo pa'y nga muna. Makauray day tayat-ayat iyan. Nasapa ka na ulila. Panunutam kumamot ti rigat ti panagbiag. Ikarkarigatan ka lang aruda na pag-adalan kastapay lang daramidam. Sana mabalin auntie. Ngamin, masikugon ni Mary Joy. Aniya? Ikarik auntie. Oray masikugon ni Mary Joy. Sa anak nga agsardeng ag eskwela. Basta agnad ko man dito'y balayo ti GF ko auntie. O sige, umanugot ta. Ngam iti may sa kondisyon. Iyan. Ha? Anya dahi ta auntie? Paikat yo ti sikog tinubyam. Anya? Ubing ka pa'y unay ngagbalin nga ama iyan. Siyempre, numakaadal kan, isudan ton nga agi nati papananti sweldo numakatrabaho kan ton. Kasanuak matan nga yan nagpapaadal kan ka. Ha? Agsubad ka pa'y mat nga umuna asa kan tumangasawa iyan. Wano saan already kakit di pa'y kumamangasawan. Auntie? Iso ano kaya't mapatgat tikid daw mo, aramidam timbaga. Kat numapukaw ti sikog na, ibagam ka ni Mary Joy, taliklikan na ti agsikog. Anya, kaya't mo ti kondisyon ko? No di mo aramidam timbaga, lading itak, ngam na saysaya at la pumanaw kan dito balay. Kat saan ka magta na pag-iskwilaan? Kasaritak tinubyak, auntie. Anya, apay, maiturad mo nga ramidan ti kasta iyan. Kaya't ko ti makadal, Mary Joy. Amumot na sa apa ka na ulila. Ano jak agadal? Kasanon ti masakbayak. Kat, umanugot ka iti kayat ni Antim. Pukawam ti mismo ang nagtaod kan ka. Una, kapilitan ah. Tap na pagtuluyan nak nga giskwela. Pagtalawon nak mat, no jak aramidin ti kondisyon na. Awan mo't papananta no papanawon na ta. Di ta mo't mabalin ti agawid iji balayo. Tako naman naulpit ti agsyuman kan ka. Uwan nga rod iyan. Kasano? Paikat ta? Kuyugan na ta kanon ni auntie. Mabutungak. Nagbasultan. Di ta kuman ngayunan ti basulta. Panunutan ta ti masakbayan ta, Mary Joy. Saan nabali ti anak? Ta makaaramid tanto manan. Inton makalpasak iti panagadal ko. Manjak iyan. Mabutungak. Adun dagiti nagar-aramid iti kasta. Iso di kagbutbutang. Kasta lang iti damo.
Ang amintong nalpasan, may katen ti butang. Iyan. Agpakuyog ta ka ni Auntie Chona inton bigat, Mary Joy. Para dito yan, ading. Nala, dumsaag kayo ni Iyan. Nakadanon tayo. Uwan, Auntie. Umay kan, Mary Joy. Kibinang kan. Iyan. Naglamis ti imam. Apa yan? Mabutangak. Darasan niyo di ka ginag-ginag tanim mapapanan ti oras. Umayan, Auntie. Urayan tayo kanubi ay tadala na panan na. Mary Joy, apayakas na titsuram. Agpuspusyaw ka. Ako, Auntie. Mabutbutang kami ni Mary Joy. Auntie. Day tanto ka tadi kag pampanunot. Day talaga talyo ngamin tinunulayo. Day talabukod yo pagragsakan. Nagpadaan yung awan manaknakam na. Makaisis buak. Ada ka di pagisbuan dito'y, Auntie. Iyan, kuyugam. Ada pagisbuan ni Jelikod. Uwan, Auntie. Ala, umay kan, Mary Joy. Agsublitan iti ayan ni Auntie. Nakaisbo ka mo tan. Manjak, pumanaw tan dito'y. Anya, sana mabalin. Adatan dito'y, pumanaw tapay lang. Basta pumanaw tan iyan. Papananta ko mangay. Awan amok apapanan, Mary Joy. Niantik lang ta mo kapag kamangan ta. Basta pumanaw tan dito'y. Oh my God, darasam. Manjak, dito'y talang. Mapantakit din iti ayan ni Auntie. Asino ti William? Da kami ti si Kugko, wano ni Antim. Ni Auntie Chona Taiso ti makatulong kanya, Mary Joy. Anya, awan gayang padagmigan ka. Ditakan! Mary Joy, batay lang! Saan kami gaya manapatagkan ko, ana? Tandi na kami mailaban ka ni Auntie na. Bye-bye amon no pimanawan, iyan. Auntie? O, di kagliday. Tano talaga na patag kay Tinobiam, saan nakabasta panawan. Kitaman di naramid na, di na pinanunot tinapinta sa masakbayan nyo. Auntie? Di mo surutan day dya babae ta siguradong awagan na kaday dya, kat ayaban na kaidayan na. Dahito titandaan am iyan, no jay nobyam tipilyam, isardang kumadtan timang tadi titulong kan ka. Makamukan itibiyag mo. Hello, Ian. Saan ka kuman ngawagan? Tamadi pa'y lang tiriknak. Gapoy ti saan mo apan nang ilaban kada kami iti sikugko. Ngamrumimbaw lat ti panagayat ko kan ka. Iso ngay nawagan ka. Tet, ayan mo ita? Adak di ti balay ni apong ko, Ian. Anya? Umay ka ditoy. Napintas dito apag naadanta. Naulimak dito ang lugar. Kan saan tang agbisin ditoy. Tamabalin na tag mula-mula. Kaya ko ti maka-eskwela, Mary Joy. Isala din ito. Ngayon sumurot kan ka. Anya? Agmula ta iti aduan natang tagurnong ta iti pagadal mo. Narigat ti bagbaga, Mary Joy. At least niyan ti Chona. Ta sigurado ang mapagadal na. Iyan. Sige, tani, anda pa'y klase. Bye. Kunak alipata ko ni Iyan. Ngamjak maaramid. Rumimbalot ta ti panagayat ko kankwana. Sapay ko ta makapanunot tumutlaang. Katda kami matlaang iti sikug ko ti pilian na. Lentas ikog mo apok. Haganak ka iti mabiit. Uwan nga rod apong. Ag-exercise ka. Magnaka iti agsapakin malam. Tapno nalaka ti panaganak mong tawan. Uwan apong. Tanwawan exercise mo ay marigatan ka nga aganak. Malatong palam ti bagbagak wan.
Wan apong. Kumusta ngay may ti amati si Hugmaw? Kano nga umay? Apong. Nay, apay ngagsangit ka ngay. Awanan. Saan na nagparparik na tinobyo kapong? Saan nakarepreplyan? Kandi na sungbatan nagitiawag ko. Ala, di ka na agladladingit, apok. Tama nga dumapit taranta si Hugmaw. Apong. Bayaan mo na, no talagang awanan bibiyang nakadakayaw. Makumikom siguro iti panagadal na. Kat, kumusta ti panagadal mo, Ian? Mayat mo, tanti. Medyo marigata na lang. Nagrigat eleksyon mi. At dapay bagsak ko. Anya, kat kasano nga ron daytan? Sayang ti may baybayad, no damit gayang bagsak mo. Ag-summer class ako na, anti. Anya, katuwa na, sayang mat no di ka makalpas. Kakaisuna na rugyamon. Oo, anti. Agadal ka nga minanaimbag liklikan pa lang tag cellphone. Agbasa-basa ka tap numaa sa tautak mo. Oo, anti. Wano, ang mga nadaman sa bala nobya mo. Awan, anti. Tako na mo tadyak pa'y lagar aram. Rumbang laang, tane, adon, tigastos ko kan ka. Sa bagay, inlistak mo't kit di amin na nagasgastos ko kan ka. Nakalista amin, iyan. Iso nga gadal ka na imbag, tapno makatrabaho ka. Adto iti sabaw, apok. Agigop ka, tapno adda suswan ta anak mo. Ini ka, kita ado alaya da ita sabaw tinitip ang manok. Agyaman ak, lolo. Nakaturog man ang anak mo. Naglukmag nga ubeng. Nagguapaw. Lalaki ngagpaisaw ang karup-rupam. Apong. Magtanggad ka iti hustuwan. Siyak pa'y lang ti aglutaw. Kas kada aglaba. Kasi kayo mo't apong. Lakay kayon nga da kayo kit ninti mga asikaso kanya. Kapilita na. Tawan mo't bibiyang. Jainam kan ka. Jay mo't agsyuman kan ka. Ti ayan ti atensyon na itan. Kan uray ti ama ti anak mo. Awan mo't pakibiyangan na kan ka. Apong. Sa nabalay ta napigsak pa'y mo't. Tulungan ka. Aginggat ka ba ilak apaw. Papanam, apaw. Inak manan agburas iti mulak aparyaken tarong, apong. Ay, naglawa mo tanti minulam iti paryaken tarong. Kabay lang maburasan namin daga dyan. Manang danak iti kaduak ngagtrabaho, apong. Adan nakasarita ka kaduak. Utangag pa'y lang ati purdiya na. Taitad kunto no makaapit ak iti mulak ka nateng. Ay, nasayat. Ano kasta? Mala. Agananos ka. Tandang tulat tayo lulungaw ti biyag maaw apaw. Kapilitan nga agano sak, apong. Awan sa bali amang suporta iti anak ko no di siyak laeng. Ngamin, linipat na kamin anamin pinsan ti ama ti anak ko. Congratulations, Ian, kaanakan. Ay na, professional kan. Maestro kanton. Ang yaman na kiti ano siya unang padal kanya kanti Promise. Intom makatrabaho ak. Da kayo ti umuna pang tadak iti sweldo. Ay katrombang lang, Ian. Iso ano mabalain, di ka pa'y lamang sasawa. Agbayad ka pa'y nga umuna iti utang mo kanya. Iyan, happy akit kita amto'y balay. Kit kita karon nakasano kadakkel ti patakder ko ante. Padakkel to'y balay yo. Ha? Talaga kaanakan? Oo nante. Papintasek to'y balay yo. Apama na makatrabaho ak. Ay nahagyaman ak, taamom ti tumalyaw iti utang mo na imbaganakam. Ay nasapay ko matasaan kang agbalbaliw. Sapay ko matadinak tubaybayan iti panagbakit ko.
Saan, ante? Nodan tong trabaho katag sweldo ak iti dakkel. Mangalak to iti babaunan ang mga sikaso kada kayo. Siyempre, busy ak to iti trabaho. Kaanakan. Dito ito ti pag-apply ak iti trabaho, ante. Tapno asidag dito balay. Wen, kasaritak to ti am-am mo ka maestra. Natulungan na ka makastrek dito. O sige, ante. Kat, ang mga nadamot na nobyam, Awan, ante. Kan may sana ka mga asawa. No sana professional ti asawaak. una, rumbang lakas ta. Tapno dwa kayon to nga agsweldo. Ay, wan, awan ka din damag mo ka ni Mary Joy. In block ko ni ti Facebook, ante. Nagdagulit. Kanayo na nga i-forward tila dawan ti anak ni. Jack lang nga ro dun replyan. Ay, talaga akamatan na kaday jay. Nang ro na itata nakalpas ka ni ti panagadal mo. Ay, kita, maiyan. Wen, ante. Di ka madanagan. Linipat ko ni Mary Joy. Nagdawat iti suporta, ay kat puro wakak tulatama ta. Manumot la day tangay. Basit la maikisay iti sweldok to. Oh, naisagana kong dagiti balon na mapanag-review para iti board exam mo, iyan. Nagyaman na kanti. Lalaingon tag-review tapno makatrabaho kan. Wen, ante. O sige, mapanak na rin. Agbiyahe akon. O sige, ingat, iyan. Mary Joy apok. Ada manan tay trak. Amang angkat iti mulam anateng. Wen nga rod apong, nakita kitayan. Madaman tibunag dagiti tinangdana kalalaki. Ay nagadumanan ti apit mo ita. Nag-triplen ti apitem. Wen apong, sayang mo ti dagayo ditoy no saan masukay. Mulaan tayo kit di tapno da serbina. Ay, katuan na. Nanang! Oh, simangpot kamat kaya man anak ko. Asinot ka do man nagawid. Ni Mimi akay ayam ko, nanang. Kandag iti daddo mapay aka adalak. Nala, ingka nga rodag sukatan. Kalpasan na, agmeryendakan. Aday jay lamisaan ti meryendam, nakaluban ijay. Wan, nanang. Ay, wan, nanang. Kuna ni Teacher Mikat, siyak ka no ti kalaingan ijay school mi. Siyak ti kangatuan iti grade ita first grading, nanang. Ay, wow! Congratulations, anak ko! Ay naglaingan tayo apo ok. Sige, tayo partyan ka man itinitib aman ok. Boy, apo ok. Very good, to'y balong me Apong, adan nagatang ko apwesto ija ili. Pagtagilakwan iti agduduma natin. Kastaya. Kahit asino ti mga sikaso ngay. Siya ka, apong. Ay kadagiti mulam dito'y anat natin ngay. Adan kinasaritak may papaniti dayta, apong. Tangdanak. Anya? Dakdakkel nga minti kita, no siya ka mismo ti mangilako iti mulak anatang, apong. Ilako kiji ili. Ay kahit makamu ka. Gamnay, kita mo't tabagin Agina na kamot sagpaminsan na po. Hindi mo parigatin ti bagim iti katatrabaho. Wen, apong. Sana bale. Ado ti matangdanan di ta amang tulong kanya. Ay naggagat ka pa. Amom ti dumiskarte iti biyag. Wen Uray awan adal ko. Masapul asurwak ti dumiskarte. Taday talaang ti wagas tapno pumintas ti biyag tayo. Ti kinalaing dumiskarte, apong. Oh, adan resulta ti board exam yo. Kita am na tanagan mo diti pagiwarnak, iyan. Walang te. O anya, ada. Awan mo, tante. Anya, apay ngay. Di mon samot nga min linalaing ti examen yo. Nagrigat mo kami, tante. Di kasanuday ta. Ag-exam ka manan. Uwi na, ante. Ano usan tayo na? Sana bale. Tamabalin ko pa yung mati ag-examen iti maikadwa gundaway. Makapasa akton. Promise, ante.
Nagngangato ti grado ti anak ko di ti card na. Diyos ko, agyaman nak ta impaayan na kiti anak kakas ka ni Boy. Nagsingpat ka na saririt nga ubing. Naibaglakit din. Tadyak impalubos ti kayat daiyan ka nanti na idi mapasamak. Ti panang iparagrag ko kumakan ko na idi. Agyaman na kunay, Diyos ko. Nanang! Apay nga agsang sangit ka amang kita dita card ko. Kwa, lawan ni ragsak da ito anak ko. Maragsak anak namin. Tanasaririt ka nga ubing. Very good ka, Wen. Itultuloy mo kumatiki na singpat mo anak ko. Wan, nanang, laglagi pagmat akanayon dagiti isursurum kanyak, nanang. Wen, anak ko, kasta tirumbang. Maragsak anak. Kapoy di kinatulnog mo kada kami kini apong. Wen, nanang, uray awan tatang ko, ayos laeng, ta nakasingsingpat kamat unay. Nakasingsingpat kamat unay kanyak nga anak mo. Gapo ta ipatpatag ka unay, anak ko. Ipatpatag kamat unay-unay, nanang. Aday ta, na-deposit kun ti kwarta ti bangko. Agawid akon. Ay, kamaw dyanan na. Adamat laangan ornong mi. Nakasiguradon ti pag-adal ti anak ko iti koleyo. Kat iti mabiit, makabalay kami matan iti anak ko. Agyaman nak iti kinaimbag mo kada kami, Diyos ko. Saan ka maumang agyaman kan ka? Tamo kasi kati amin ang nagkapuan nagiti bendisyon adumdumtan kada kami. Sikati mapadayawan, Apo. Sinalbag kit diti kastoy. Auntie, Namin ano na nag-examine kay ti board. Ngambagsak amin. Kasano na itangay? Saan ka na maka-exam? Tawanan chansam. Namin ano na nag-exam ka? sorry auntie. Say-sayang ti gastos. Linalain ko mo auntie. Inaramid ko amin nakabalak. Tapno may pasak lang ti exam. Magamawan mo't lata. Kat, kasano nga roday tangay? Saan ka na makapagsuro? Tabagsak ka matiti board exam. Anya nga iti pangyaplayam iti kinamaestro nga inturpos mo. Say-sayang ti gastos. Magabrudak langan auntie. Ano saan nakagastusan? Ay na, awang kwarta kon. Manja kon iyan. Nauma kon. Yala anak man itiagas ko iyan. Naibusan ti agas yun auntie. Anya, ay sapay awan kwarta kon. Awan igatang ko iti agas. Awan mo't ngamin master ka na trabaho dito yung lugar tayo auntie. No madayo ak mo't. Awan mo't kaduayaw dito yung balay. Awan mga sikaso kada kayo. Di nakpampanawan na. Diyak kabailan dag may baysa. Taadon tirikrik na agiti bagik. Oo auntie. Dito yak lang. Angam na eh. Agrigat tayo mo't tayo. Tawan mo't nga rod trabahok dito eh. To'y nag-friend request kanya kiti Facebook. Ni Ian da ito'y I-confirm ko nga ta. Makamuditan. I-confirm ko latan. Tamangan no mangumusta laang mat. Aday ta. Itaman pa'y nakalagip da ito'y a tao. Ni, umawagan. Sungbatak nga ta. Makamuditan. Hello? Hello Mary Joy. Kumusta kayo ni anak ta? Okay kami mat. Sika, kumusta kan? Baro ka ding account mo da ito eh? Oo Mary Joy. Nagarami na kiti sa bali. Kasta ka di. Kat, kumusta nga iti biyag? Kastoy mangurkuranos.
Di mat nakaadal ka? Di ka kadipay nakastra kiti trabaho? Jack may apply ti inadal ko. Sa anak man anak pa sa iti board exam. Anya? Nakita na ti post mo. In-search ko ti FB account mo. Nakita ti ubing nga ipopost mo. Iso ka din ti anak ta? Wan iyan. Ay, dakil gaya man. Mabalin kayo ka di pasyaran di ta lugar yo. Iso na lang, tawan pagplete. Sige. Bayam. Da kami tagpasyar di ta iyan. Ipasyar ko ti anak ta. Umunag, sana nakatrang ka day ta. Naimbag nga oras yu, auntie. Mary Joy. Kumusta kayon? Boy, anak, ag-bless ka ni Lolam. Agmano ak, Lola. Kasya na ka ti Diyos, balong. Mary Joy, iso ka din ti anak mo? Wan, auntie. Ay naharakupan ka man, balong. Magawanan lang ko maapok. Ha? At nabasol ko kada kayo itinam, balong. Iso pagawanan dak ko ma. Mary Joy, anak ko. Hoy, agyaman naktada kayo. Siyak ka, ma'am, anak ko. Umay ka man. Ay na, dakil ka na. Nagtaar ka, anak ko. Iso ti amam, anak ko. Wan, nanang, takanayon mo nga ipakita ti ladawan na kanyak. Iso ama bigbig ko, nanang. Mary Joy, pakawanan ako, ma. Sorry, iti panang talikod ko kada kayo hindi. Sapay ko matama, pakawan na. Wan, Mary Joy. Pakawanan na kami ko, ma. Sorry, balasang ko. Iso ngay may kami. Tas idadaan kami ang makikapya kada kayo, auntie. Iyan. Lipatin tayo tinapalabas. Agyaman, nak. Talaga nakasingsingkwit ka. Nukas na nga ron. Agsinublian ta ko mamanan, Mary Joy. Lading itak iyan. Ngamday ta tijak maipaay. Awan nga minan plano ka makiasawa. Tayong bukbuk ko amin nga atensyon ko iti anak ta. Amin na panagayat kan pamatag. Impay ko amin ka ni boy. Iso sorry iyan ha. Jak mapatgan tikid daw mo. Nakabasol ka kat nagkidaw ka iti pamakawan, kat napakawanda ka, respetuam ti anyaman na pangedang na para iti pagragsakan na. Bueno gagayam, ditan tinagibusan, di pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.